KHASI Jaintia bat Garo Peoples lani Fkjgp North KHASI Hills District ne kasngi kale kendo yo Dr. Dibla ubadai medical superintendent jong civil hospital Nongpoh banweng ya kijing Halor ka Jingbymbiang ki jaka ai jing sumar katai kaseng ka balai lam da u general secretary uba Ricky Majau ulapan pau ya ka jing duna ki tiar ki bakongsan kum ki machine x-ray ki CT scan bat ultrasound bat kumjuk ru ka trauma center ka baklem treikam ke Fkjgp kala banjur ya kejing donkam jong trauma center na ke benta ke Ribohoi district da ke bakentu ke hospital bakan Sngewkhia Mardor ban penbaha ya kejing syakri na ke benta ki patba nangaliang medical superintendent ilong ba kala don ka ultrasound riba ban operate di ultrasound kadon kam ka certification ni doktor bakin haban ni training suwa bakin operate ya ketika ultrasound nakaliang IMS ilong ba kasim jinjar sigadai ya kini ki doktor bakin haban ni training sun sabar kum sudu sa bar ka state sa Tamil Nadu riba ilapit menta kasaka training hapo negrim su kadon balik kimpa hajan kenang ba kini obat sedang ya kini ultrasound machine habai du ba in general ya baro om tang ya kilong kemi ba armen Menteri Ketnat ya dari